Ассаламу алейкум жамат. Ушундай арашаң козу-кочкор сатылат. Массивный козу-кочкор, карбонос өтө мощный. Светлый өзү. Мордасы базаржык кочкордун. Төш жагы кенен. Курсактуу, узун кочкор. Жоомдогу. Куйрук. Четкий разрез. Куйруктуу. Костяктарда жоон. Башкообразный козу-кочкор. Франкель линияда кочкорго окшоп кетти. Бирок линиясы башка мунуку. Ата жагынан Стариковский, эне жагынан Корабль. Иншалла. Ушундай кочкор. Примерный параметрин өлчөп беребиз. Кулак кольцодон 20 плюс кем таза 20 да коелат. Бою 85 8,5 айлык козуга жакшы эле өзөт да бул буюрса. Жерден баштап. Машалла козу-кочкор. Өтө мощный кочкор. Кочкордун баазы 100 000. Кеми болот. Доставка уюштуп беребиз. Адрес Беловскийде. Ким кочкор кылам дегендерге өтө мощный кочкор. Массивный мына. Светлый мондай карбонос өтө четкий айтымшык. Костяктары жоону. Курсактуу өзө турган нерсе да, массивный кочкор. Тимге кызык болсо кайрылып